Ko ngā wai o tanga te kaupapa matua, ko tā rātou kātu kaupapa e aro pū ana ki ngā mai atu te ngana au. Nō te matenga o tō rātou tama, ārangi puano Kershaw, rāua tahi ko Papa Archie Hurunui, i rewa ai, i whakaoho mai ko te kātu kaupapa, ko te tikanga te tuatahi, ko te mahi haka te tuarua. Utonu mai ma te pūrongo e whai ake nei. Ngā waihotanga started after we lost our brother Rangipuano Kershaw. After he passed, a group of us got together to whakanui him at the Puanga Festival. What was a poroporoaki for the bro actually became a welcome into ngā waihotanga, and with the support of our kaumātua and our papa and our parents and family. Ngā waihotanga started, and that was the start of the kaupapa. E nini wha mai ana ko te kapa au o te taiuru. Mainly whakawhanaungatanga, bringing whānau together, ko te tikanga te tuatahi, ko te kapahaka te tuarua. So trying to bring all those aspects into te ao haka, where we learn more about te reo me ona tikanga. So using kapahaka as a vehicle to, I suppose, help with those avenues for those who want to learn. Ka pupuhi mai ana ko ona mātā pono. Ko te papa o tō tātou whare ko te reo Māori. Ko nā pau ko te tika ko te pono me te aroha, kai o nā pakitara ko ngā kano hino tua whakarere, ko rauru ki runga, ko ruanui ki raro, ko ngā tiruanui e ngunguru nei. Nā Papa Archie Hurunui te rōpui wāngai i ara i ki roto i ngā tikanga me ngā kawa, ko ia e noho ai pītau wakarei i tō rātau waka. Te nuinga o ngā kupu kai roto i ngā mai o te kapa nei, ia mātou wakarite ana mō ngā mai kapa aka aro e kupu nā tō tātou papa, a Papa Archie. Engari, ki te kapo au pia i eti wākina mā te iwi ko te reo Māori, me ona tikoanga kamutu, nāna anō te pare o ngā waihotanga i pakatū, no reira nāna anō ai wa mātāpono i whāngai. Ko tētahi tino oha ki tōna, ko ngā maitikanga mawai ai taurima i ngā marae. Ia te wā ka tai atu mātou ki ngā marae, ara kei te kimi hononga ia, ki ngā tangata katoa o roto i te kapa nei. E ora tonu ana ngā koranga Papa Archie Hurunui e tōna kapa. E kawea nei o mātou tamariki. Kāre kore ka pērā ngā kapa katoa, kia whangaia ngā tamariki katoa ki roto i te mai haka. Heo ia nora ia te wānanga ka kawea mai ngā tamariki i tēnei wā kei te tū o mātou tamariki ki tō mātou taha ki runga i te papatū waiwai. Nā reira, miharo. Ka pura mai ko ngā waiotanga a rātau mā. Definitely can't go past the learnings that they've trying to teach us, and trying to drive our kōrero out there to not only the motu but the whole of the world. Ka wai o mai ko ona wawata. Laying a legacy for our children and our mokopuna, the same way that those who have gone before us have left for us. Ko te wāngai e nei mā tauranga ki a rātou tamariki mokopuna, kei te pai o Apopo, e pua wai ana ko ngā waiotanga o rātou mā. Aroha Broughton Pue, te reo o te uru. Ko te reo, te take.